The PSL Pass, it's a season finale of Bidkole 0, Orlando Pirates 2, Mite Mitanjwela. Irini ku byela Potameni loko ya ri Orlando a arena a yi endlanga ku ri yi loser le loko u vona le 0-0 loko u vona draw le a yi draw a yi endla ku ri i fika yi tala yi ta wina le game yi teka i khapu la Ambombela the last resort Mpumalanga la kuma kona ti-fruits timango hinto hinkwato hala everything ti huma la Mpumalanga hi leswo swi vula ku ri hi teke khapu la hina ka Pirates. It's not the first one that you have won at Mbombela. Seems like Mbombela is becoming your home. Our hunting ground, our happy hunting ground. 5-0 Galaxy itekiwa na Khensa Ukhensa yini mtafamba ka Khensa ku ri Orbit College ya famba ya le hansi hina after so many years iteka khapu la ka Sundowns itekiwe Chiefs Sundowns ya teka ka Chiefs sweswani Sundowns Pirates iteka khapu la ka Sundowns. Dr. Khumalo ari babadzwa aba pfukanga kahle. That's why me taking. Swi fanele ma Chiefs hinkwawo ababya namuntlha riperile makomo. Aye.